Ronbel, how are you today? Lagutmon day ta karon or root crop day nya lutuon na to in two ways. Kay boring ra nga lungagon ra so ato siyang kaduhaon og klase nga luto. Of course, digid mawa ang lungagon ra i-boil ra o nya ang katunga ato siyang i-fries. Yes, so mahimo na siyang taro fries and sweet potato fries. Of course, simple na kayo ang pagluto. Narani mo og gamay ra nga mantika or deep fry gid siya. Nahisgutan na to last time pero i-review nato ang sweet potato. Scientific name kay Ipomoea batatas. Belongs to the bindweed or morning glory family. Ang benefits niya kay highly nutritious and are great source of fiber, vitamins and minerals, promote gut health, may have cancer-fighting properties, support healthy vision, enhance brain function, support your immune system, na siya beta-carotene, vitamin C, and potassium. Gabi sad or taro in English and scientific name Colocasia esculenta. High amounts of energy, promotes weight loss, lowers blood pressure, and improves muscular health, cleansing stomach, prevents cancer, strengthens bones and teeth, ug uban pang mga benepisyo. Nya di siya boring kay nami gitapigan nga ketchup from McDo og ang ihang barbecue sauce gani siya nga para sa fries. Super enjoy na ang lunch, hinaot malimot sa mi sa rice kay rice is life man kuno pero nindot man ang diet ngayon ani ra. Happy lunch everyone! Happy eating! Mo kina Ronbel Gums!